21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'ne artık sayılı saatler kaldı. Ana dilin bir halk için nasıl bir önemi var? Neler söylemek istersin? Spas. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için ve bize bu anlamlı günü ifade etme fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. Doğrusu televizyonunuzun çok dilli bir politikasının olduğunu da biliyoruz. Ama anlaşılması için bugün bu programı hem izleyicilerimiz için hem halkımız için dillerin kardeşliği vesilesiyle o anlamda bu programı Türkçe bir sohbet şeklinde sürdüreceğiz. Bu anlamıyla 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü dilleri asimilasyon politikalarından dolayı yok olmayla yüz yüze olan bütün halkların dilleri yani tezkare Kürtçe bej. Az brasti jboyku ve em ve xandın u ve fersende ve fersende dame em spas dikin. Brasti em dixwazin ve bername di çarşeve 21 Şubat roja zmanê dayîkê da ku bi awayê sohbetekî ve derbas bibe. Em ê jî qala giringiya 21 Şubatê û 21 Şubatê ji bo ziman û ji bo gelan tê çiwa tê em ê hinekî di vê çarşevê de sohbeta xwe bidomînin. Em dizanin ku li vê welatî ji destpêka Komarê heta vê demê di serî de zimanê Kurdî û hemû zimanê ku li vê welatî em bêjin li derveyê zimanê Tirkî ne hatine qedexe kirin, bi tinebûnê re rûbirû mane û heta niha bi zagonan ev ziman hatine astan kirin, qedexe kirin. Ji ber wê jî ev 103 salin gelê Kurd ji bo azadiya zimanê xwe têkoşînekê dimeşîne. Esas di eslê xwe de tim û tim di dîrokê de tê gotin ku di dîroka Komarê de 28 serhildanê gelê Kurd hatine pêk hatine ev serhildana 29 ne. Esas di hemû têkoşînên neteweyî de di bingeha hemû têkoşînên neteweyî de daxwaza çand ziman û nasnameyê heye. Her wiha gelê Kurd jî di vê 103 salê de hemû raperînê ku pêk aniye hemû têkoşîna ku meşandiye ji bo azadiya zimanê Kurdî ye. Em viya dikarin viya wê bêjin. 21 Şubatê bêguman dîrokçeyeke wî jî heye. Ji ber wî jî em dizanin ku di sala 1952 de dema ku Devleta Pakistanê li ser zimanê gelê Bengal Bangla ku zimanê gelê Bengal re Bangla tê gotin. Zimanê Urdu yê Devleta Pakistanê ku wekî zimanê serdest ferz kir gelê Pakistanê li hemberî vê nerazîbûn nîşan da û xwendekarên zanîngeha Deqayê wan jî hem kampanyadan dest pê kirin hem jî rêzê çalakîdan dest pê kirin û êrîşa hêzên Devleta Pakistanê gava ku li hemberî van xwendekara êrîş pêk hat gelek xwendekara jiyana xwe ji dest da hatin qetil kirin û gelê Bengalî jî ji bo bîranîna van xwendekarê zanîngehê ku wekî şehîdên ziman wan îlan kiribû daxwaz ji saziya çand ziman û zanistê a UNESCO'yê ku netewê yek bûyî daxwaz jê kir û UNESCO'yê jî di sala 1999 de vê daxwaza gelê Bengal
قبول کرد و سال 2000 حتی و دمیجی اف روش یعنی 21 سبات و که روزا زمان دایی که جهان ته پیروز کردن و گله کرد جی به تایبتی ده همو جیان خدا ده همو قادن جیان ده دخوازه زمان کردی به زمان فرمی و زمان پروردهی لی به تایبتی ده 21 سبات دا جبوی که روزا کی جبوی پاراستن و پیش و برنا زمان روزا کی سمبولیکه به تایبتی ده 21 سبات ده اف دا خوازه آزادی زمان کردی درد که ولود که هری جور و آنهاجی افشاره که کتن دار خستن ده چارچوبه 21 سباتی و بداخوازه آزادی زمان کردی و جبه که زمان کردی لوی ولاتی به زمان فرمی و زمان پروردهی جی پیش دبستانی حتی زانیگه یعنی قدخه لسر زمان دهمان دمه ده تی قدخه لسر ناسنامه وی گلجی و هر واجی جبه که مجاره گوتنه چند و زمان کردیه گلی کرد به انکار کردن زمان هر واقع گلی کردی تی خواستن که تنه به حسابندن و وره انکار کردن ام زانم که یعنی ده گلک سردمن کمار ترکیه ده سال ام بیشن 1930 ده ام زانم که وزیر داده اویدم محمود اسد بازخورد و گاوه خو سینیال دا بود که دگوت کسی که لوی ولاتی ام بیشن ترک نبه ما فوی تنه ما فکویه اوجی خدمتکاری جگله ترک ره هر وها وان گوتنا شو دهات واتیا کو ادی جبلی ترکی زمانندن و تنبات حسبندن و ده انجام ده شو ده زاگونا بنگهین ده ده خلا چلو دیامین ده اویا هاتا بجی کرن کو جغین جبلی زمان ترکی زمان دن لتسازیه که دولت نکاره پرورده بوان زمان ورد داین و هر وها خالن ما کزاگونه یدن ام بیشن 66 دوی ده دیسا inkara gelan و نتوه انتهی کردن که نبیشه هر کسی که به ولاتی بونه گردای کمرات ترکیه ترکه هر واج خود بوان واجی تفهم کردن لی ام دبینن مثلا جد دستپیکا کمر حتی و دمی گلک ام بیشن درفت جبوی زمان ترکیه هاتنه پیشکش کردن وقت میناک بیشم دوی دمی دا 75,000 حب دبستانی که به ترکی پروردهی دادن لبی ولاتی هنه هر وقت 200 زانینگه که دیسا پروردهی ترکی دادن هنه و دیسا لبی ولاتی نیزی 2 میلیون ماموسته جبوی که پروردهی زمان ترکی بدن هاتنه پیوردار کرن لیگا که ام جبوی زمان سری دا زمان کردی زمان دن دنیرن یک دبستانه کی جی لط باجاره کی وی ولاتی جبوی زمان جبوی که پروردهی به زمان کردی بده نهاتی آوا کرن لوماجی ام دبیجن دوی داره داشت او جداکاری او تنحسباندن و او انکار بوان پیکانینان لبر چاوانه یعنی گلی کرد جه دست پیکی حتی نها تم دبیجه که زمان من زمان جبوی ما رومت ناسنامه هبونه و دوی فرقی ده که گلو نتوه به زمان خادبن نتوه لوماجی جه دست پیکی حتی نها لهر درجیانه اف تکوشینا خویا هبون و آزادی زمان کردی دمشینه نها پیوژی جخا و تکوشینه بدومه لی ام دخوازم و دمه هنکی دست نشان بکن دوی دمه که ام بجنج دوتما 2024 حتی و دمه پیواجو یک دست بکریه ریبری گلی کرد برز عبدالله جلان ده 27 سبات 2025 ده دکلاراسیونه کی وکی مانیفستو و همون ماف و آزادی و جبوی خشک و براتیا گلان
peyameki bicivakera raya gişti raya Türkiye raya giştiya cihanı rapar vekir jüve demi hatta ha gelek dem derbas bu komisyon hatına vakirin divan komisyonanda van komisyona gelek 5. vakera hevdi tinkirin u 5. vakeci jisaziyen sivil bigre hatta partiyen siyasi hatta embejin akılmendan hatta ku kesu kesayet neviskar kudna vacivakeda ten naskirin hemiyacı jibu desnişanı demokratik buna vivelati demokratik buna Türkiye kirin evji be pekanina mafu azadiyan pekane o demokratik buna vivelati pekane em binu ku edi pişti embejin pence tabaha 2025 hatta ve demi komisyon van karı kirin u edi dibejne ematine berbdavi le hinji ne diyare jiboy perverdeya bu zamanı dahi ki ve dve raşnivisa rapore da çehbe ve jiboy demokratik buna vivelati çehbe hinji ne diyare le enviya dikarin bejin daxwaza gelê Kurd a sereke divê pêvajoyê de em dikarin bêjin ku ya sereke a bingehîn perverdeya bi zimanê dayîkê û ku ew jî divê raporê de were serrastkirin wê gavê mirov kare qala wekeviyê qala xuşkûbiratiya gelan bike. Dema ku tedî tim herkes û bi taybetî rayedarên devletê qala wekeviyê dikin û wekevî jî nîşaneya xuşkûbiratiyê ye. Gava ku dibe xuşkûbiratî bi rastî pêwîst e ji hêla ziman ve jî çandê ve jî nasnamê ve jî û hemû maf û azadiyan jî wekeviyek hebe. Lê îro em dinêrin mesela bi caran e rayedarên devletê û hevparên hikûmeta îroyîn qala xuşkûbiratiya gelê Kurd û Tirk dikin û tê gotin Tirkê ku ji Kurd hes neke ne Tirk e Kurdê ku ji Tirk hes neke ne Kurd e Kurd bê Tirk nabe Tirk jî bê Kurd nabe lê wê gava ku ev em qala xuşkûbiratiyê wekeviyê dikin Tirkê bi ziman û Kurdê bê ziman jî mirov nikare bifikire. Yani eğer vekevî maf û azadî sûd wergirtina maf û azadiyan hebe pêwîst e ji hemû hêlê jiyanê ve ev maf û azadî wekev bin. Lê em dibînin heta niha wekî gava din Birêz Dîlan Güvenç jî ji xwe destnîşan kir me got em li vî welatî gavek qala 1500 heb mamosteyan dikin gavek em qala 75,000 heb dibistana dikin wê gavê em gava şêniya gelê Kurd yani nüfusa gelê Kurd jî li ber çava digirin û tim mesela em dibêjin ku 30 milyon Kurd hene li Bakurê Kurdistanê ji bo 30 milyon Kurd hema teqabûlê sêyeka em bêjin nüfusa giştiya Tirkiyeyê dike wê gavê pêwîst e ji bo zimanê Kurdî jî 500,000 mamoste bên gihandin ku ew mirov karibe qala wekeviyê bike. Ha ji bo ku zimanê perwerdeyê di serî de pêşî gerek bingeh û binesaziyekî çê bibe. Dibistan bênava kirin ji bo van dibistana materyal bênava kirin û mamosteyên ku van dersa bidin û van materyalan bekar bînin wê hejmara ku têra em bêjin ew xas xwendekaran bike û ziman bibe zimanê perwerdeyê ji bo wî jî em bi rastî rayedarê devletê divê em vexwînin davet bikin rastiyê درستیه بگوتنا نابه یعنی جی دستپیک حتی نه اف 103 سالن جی گله کرد را گوتن ام خوشکو برای هفن ام خدیه همو مافانن و ولاتی میج ادرنه حدا ارداخانه همو وک هفن لی ام دوینن که لوی ولاتی تو وک هفیه کی پیک ناتی حتی نه تنی بیه وکی گورستانا سازین سویل و بیه شکستن و ام بیجن قرکرنا گلان و پولیتیقای پیوسته اف پولیتیقا ایدی وره ترک کرن و
گوتنه کتین کرن بنوان ورتجی کرن مثلا مقاله دبستان و پروردهی کر لآمده نهاج 10,000 زیاده تر دبستان هنه 600,000 زیاده تر خواندکار هنه و نفوس آمده جسدی نوتو 7-8 جقين جبلي ام بيجن هيزن اولهيه عسكر بوليس و كارمند دولتي سادي نوتو حشت نفوس آمده كرده و جسدی نوتو 7-8 نفوس آمده جی پرورده یا بزمان دایی که دوازه